Maikanem Apilin. Tinapalabas iti panangilibas dalando kadag iti babae ang nakapupok iti pasdak ni Doña Anita. Natamaan ti may sa babae. Impandaam iti babae iti ospital. Nagbaligi manen da Bart anang serak iti may sa manen na balay iti baknang iti San Isidro. Banag apakaragsakan unay ni Doña Anita. Gapu taado manen ti kwarta nga inyawat da Bart ken kuana. Rumuar kuman ni Doña Anita amapan ag shopping. Idinagun iti telepono. Titimag ti kanayon amang butbuteng ken kuana ti adda iti bangir alinya. Kasta unay apungtot ti Doña. Itagagayem adto intituloy ti nobela tayo ana paulwan. Maikanem Apilin. Nasino ka man? Saan kakabutang? Jablo ka! Sana akangas. Matay ak sa... Mamay! Anya di mapaspasamak ka na kayo! Tulungan na! Ipatayo ni Mamay di hospital! Kumusta ang tirik na iyo, Mama? Mayatan tirik na iha. Sigurado kayo, Mama? Uwan iha. Ala, agawitan na. Adamat in reseta ti doktor at umarag. Intagatangan ang tagawitan. Naimbaglakit din tanagawid ak, Mama. Awan ko matinakangag kada kayo. Kat anya pa'y tinapasamak kada kayo. Iha. Ala, kunayo matamayatan tirik nayo. Agawid tayo marudan. Ngam dumagas tayo pa'y agumatang iti agas yo. Uwan iha. Pumanaw tan dito hospital. Diyak kayat ti angot ditoy. Awan apulos tinatda kadag iti babae. Inlibas day daan. Wan nga boss. Kati kadaksan iti amin. Agraman dag iti koleksyon iti kaha. Inalada. Boss. Salbag day jay nga anson. Makita tulang. Patayag. Boss. Natay dag iti taloa kakatwak. Napalto ka da. Kasano itanda ito ay? Boss, pangasim ha. Diyak kaya ting madusa. Ang mga no paltogan nak ni Doña Anita. No mamuan na tayo ay. Anya ti kayat mo? Ilimad tayo? Boss. Nagdaka kwarta ti koleksyon. Nakuha pa iti sweldong mapagbayad mo. Boss. Sampat kayo! Awan pa'y amuyo! Oh, at titidanong kan agas, Mama. Agtumar kayon. Kalpasan na, aginana kayon. Agyaman ak iha. Sige, Mama. Aginana kayon. No adda ka sa pulan nyo, awagan daklaang. Tani, awan matgayam ti baboonan di ti mansyon. Sige lang, iha. Adda ak ti mansyon, Mama. Saan kayo apanawan? Nakaturugan ni Mama. Mangkita ang iti pagpalasan niya. Ta sigurado ang nag-ingat. Saan ang mabalin ang mabaybay ang tiling at iti bukot na. Nagadukat akawas ni Maman. Diyak pa'y amunoan niya ti alaag. Anya dayta? Basit abag? Anya ti linaon dayta? Kita agman. Kwartan samot. Anya dagitoy? Paspasig nga alas. Nagadun dayto nga alas. Diyak laing pagarup ang nagadugayam ti alas ni Mama. Kat puro balitok.
Kalbag ka, babae! Mama? Rumwar ka dito'y silidmikan ni Papam. Mama? Rumwar ka. Kut saan ka na sumsumrek pa dito'y. Mama, kayat ko lang ti mga liti pagsukatan nyo. Ta sigurado ang nagling... Rumwar ka! Dagon, rumwar kayo itamot lang. Apay, boss? Yung kayo kalap iti babay. Rumbang nga at nakasukat dagiti babae ana italaw. Boss? Agunay kan, kano saan? Sikat agsumbat kini madam. Amangan no ipapatay na kapay. Gapo na nagliway ka. Sige, boss. Rumwarak itamat lang. Agayabag iti kadwa ka. Iti kasta. Dardaras ti panagbirok may iti babae. Sige. Ngem ipasiguradom ang napipintas a babae ti isang pet mo dito'y pasdak. Oh, one, boss. Agawaan nyo. Sakbay nga umay sumarungkar ni madam dito'y. One, boss. Ma'am Carlota, kayat ko ti mapan idya tiyandaan. Kayat ko kumaasarong karan tigayem ko ani nena. Bareng maranak itan ijay dagus na. Sige, basta gananat ka. Wen ma'am, kas itisigod nga aramidak, manglimlimo ak. Ala, mapan ka, Ella. Basta di ka agbaybayag, ha? Laglagi pom kuma. Di mi kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Wen ma'am, Agliday kami lakit di no dadakas ang mapasamakan ka. Kang runaan ni Victor. wen ma'am, di kay agdanag. Makasang petak dito'y mansyon, anak karadkad. Inakbiit dumatang iti pasarabok kaninena. Dumagasak iti groserya. Titalo alalaki iti day ti abanda. Kasla mailasin ko Dagiti pasurot ni Doña Anita dagita. Kasarsarita dati may sabanasan. Nalabit nga agtawan iti baente. Simurutan kadakwada. Dakas da ito Amangan no ipandakit dimat iti pasdak. Kartingak, kamakamak ida. Saan ang mabalin nga agbaligi da? Anyat ti aramidak. Tapno mailisik day di abalasang iti imada. Amom, miss, takal ti sweldo jay. Katamok, magustuhan. Gaputan naragsak jay. Talaga? Oh, isa di ka lagi di agbabawi sa morot. Podlo ito, fish. Sige, ipan mo iti kotse, Dino. Mapan kami iti dadya banda. In kami pa agsapol iti kadwana. Tapno saan to amatuukan. Unto ka. Sige. Umunakan iti kotse, miss. Urain ta dagiti kakadwak. Mabaling ka di alito yung pewat. Nabarang amin. Sige. Ikagikis, inispal ka lang iti pakadaksam. Darasam, agawaan, pumanutan dito Ilawlawag kuntukan ka, inton nakadayutan. Dito'y ta nga aglingad, miss. Ibagakkan ka lang ito. Saan ka amamatpati kadagijay alalaki? Taisagmak da ka laang. Amamok ida, gapot tamay saak mat anagbalin a biktimada. Pagbalinin da ka laang nga abalbalay dagiti customer da ababak nang iti pangipanandakan ka. Wen, iso adi ka mamatpati kadakwada. Gapot ta si kati madaksan. Ala, agawid kan, katliklikam dagiti tao ang mga awis kan ka nga agtrabaho. Nang runa no kas kadakwada,
Gapot ta isagmakda dagiti babae nga awisen da. Matay ka laeng no umanugot ka. Anya tinapasamakan ka, Dino. Ano ko? Mahulog. Anya tinapasamakan ka. Pinalaglag ti Jakamoto. Nakataligot ak iti pinalagdak. Jakamono sino? Anya? Kat ti babae recruiter. Paano na? Awan mo tinay. Paano na siguro? Wino, nagbutangin kat ti maray. Gapo iti panangpalagda kanyak. Anya? Salbagmat. Kakaiso na anaawis tayo. Nagpukaw pa'y. Hala. Agkulay ka. Intag sapol iti babae nga wisan. Tagaw. Malulawag. Nagsakit ti ulog. Anapalag. Anay ka. Aggatangak pa iti pasarabog kan ni Nena. Maragsakan lakit di ang makakita kanyak. Gumatangak iti dilata, tinapay, kanda dumapay. Auntie Ella. Ha? Auntie, siga ka dirita. No pa'y nang limlimo ka kas may saabakat. Kabisado klat ta titaktakdan mo. Ami, siga ka di dayta? Wan, auntie. Siya. Ami, saan adito iti pagsaritaan ta? Umay ka, mapanta iti nalingad a lugar. Ijay ta nga agsarita. Kasta tinapasama kanyak, Antela. Iso nga ita. Awan ti sabaling adda iti panunot ko. Ano iti agkipalas. Anya? Jak pakawanin day jay adimonyo. Parigatak aging ka iti matay. Inot ang matayag. Tapno marit na natirigat. Ami. Awanan ti sirserbi ti biyag ko, auntie. Awanan. Saan ka kumanga agsaw iti kasta? No kayat mo, sumurot ka kanyak. Pumanaw kan iti ko tayo. Kayat ko asumurot kamat kanyak, Ami. Adak itan iti balay ti may sa abak ng apamilya. Kat amom ka di no asino da? Da Victor. Anya? Da Victor? Ni Victor? Wan. Ngamawan ita ni Victor iti mansyon. Gaputa adda iti serbisyo. Anya? Iso asumurot kan kanyak, Ami. Sana kasumurot kan ka. Kan pangasim. Tadi mong dakdakamaten kan ni Victor nga addaak ijikuta. Nasaysaya atin alipatag. Gapot alinipat na kon. Anya? Addan kayan ayat na. Kat ni Ma'am Rina. Ni Rina? Wan. Day tatipod na. Isuan na saysaya atin alipatag. Kat pangasim, auntie. Di mo to kumadakdakamatan kan kuana. Di maipapankata kami kanilando. Amay sa kamin aribelte. Ha? Kabusor ti soldado ti rebelde. Kadyak kayat adumtang to ti aldawa. Asapulan na kami ni Victor. Kat amang ano isupay amismo ti mangisagmak kada kami. Anya? Linipat ko ni Victor, auntie. Kat ipamaysak itan ti agibalas. Ngam, Ami, dinak ka din denggan? Auntie, no ipalubos ti panawan, agkaduatan tumat lang. Ngam no saan, panalabit amay sakto na bangkay. Awan mabalita. Anya, Ami, pangaasim, agpanunot ka kumaan na imbag. Di mo ad-addaan adadaalan ti biyak mo. Nabayakan ano dadaal ti biyak ko, auntie. Kan awanin ka sas kan ti biyak kanyak.
Napukaw ko tinadakal ko. Napukaw ko tilalaki nga inahiyayat ko. Napukaw ko matantindayo ko. Anya pa ti sarbi ti biyag kanya kita. Abi. Ulitak, Ante Ella. Saan man to kumanak-da kamatin kan ni Victor? Di may papankada kami kan ni Lando. Taamangan no da kami to ti agpiping natay. Anya. Salpag! Awan na pulos tinasarakan tayo, babae. Umikay damat ka na tayo. Huwag nga rin ito ka! Sumit ngitan. Anya nga tataramitan tayo. Mabukon ito ka! Urayin tayo sumip ka. Katpatsyat. Agbaligi tayo. Sige! Oh, daytan ti babae, tagal. Akaliptak ka. O ito. Miss! Hindi ka agtig na ititakas. Tamatay ka. Nakatutok ti imukakang ka. Alam! Magna ka! Ang kawang! Sayang. May mesa babae tinakalapan tayo. Huwag nga rin. Sa babae. Inton bigat mo rin. Pangipanan niya kanya. Ipondo ka iti parayoso. Sige, mabalin mo ti agsublay di asyenda, iha. Di na kun pakadanagan ditoy. Mama, sorry ha. Nakapungtot kayo kanyak idikalman. Sorry mat, iha. Jak ninamnamang akong hutakan ka. Jak inggagara. Mama. Okay akon, iha. Iso mabalin na ko na panawan dito yung mansyon. Agsubli ka ni Jasyenda, takasapulan da ka ichay. Sigurado kayo, Mama? Wan, iha. Sige, Mama. Agsubli ak na rutan iti asyenda. Nanay Insyang! Agsubli ako ni iti asyenda. Makamu kayon kin ni Mama, ha? Wan, Mom! Telepono. Hello? Hello. Sino da ito eh? Kumusta? Tiinam a demonyo. Asino ti color akan ayon nga umawag iti mansyon da Doña Anita. Gagayem, di uliwan na tinggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paglay. Direksyon Jun Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung istasyon Maikanem Abilin.